wangalizi watukufu wa Komori wa Jokangwa Rudungao Mesilamu tu sana salamu hoju ya hanyu duhamba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rirejei haruma ze bawazatu zinu ya ukanangar aminiyo kasi wana wa Komori Mesilamu ebonge ngar aminiyo kana wanundu mbaba hanu ba uhale manza ya ukawa na nyasi onsi pia risedilani ya ukana wanura mbaba kana mhono mzima koreme kotsi ebonge hama osikuwa juzi ikana mzee wa hatu ikawa hakukapotelwani zindu ima rizone savano wa Komori onsi pia ze media onsi pia zisana zirisaidia ilirire mekotsi sonsi pia bonge mzee watu alhamdulillah aunda na nezindu za osikuwa lelo inuripa sana mwananyasi tso ikao mwananyasi hoi ngamju wao kama mwanadamu ikao yeujidebrie yeujitapilia osikuwa lelo inu hakahula duani ya mroni hakautoa zindu za hahe baada yabo hadiwaza emna sakoshi kaundi ya kanema pesa ya kanzende ya toezinu yabonge ngari mparaoni wa Komori myonsi pia mkodunga ze video za hatu nano zesheni zikourenga ze video za hatu ilirisedie eja wananyasi ya manda wanu yabonge mwananyasi woi hapotelewa ne sakoshi ya hahe hola duani inde mano kangaritsa hao ze media zonsi pia ze partage e video ya mwananyasi woi au kanangar aminukana ijomkini hake mwanadamu ya rondua sakoshi kaunde ya kanaima pesa ya kahanzende ya deduane zindu ijomkiniha ya ukana rondoa shaka tujua ngono ndahubi yabonge ngarjomnikanize ze nimero za hatu osonirenda osha garjo nike mwananyasi rimre ya resalamu ili yaonese wa Komori yaonese she imani she mwanadamu joka rondoa mbendwinu manama assalamu alaikum gojojo urasalamu watukufu wa Jokangwa Rudungao vanu maraba benji mwanama kuzee ndio wa Komori assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bishiri marhaba zaleji bishiri marhaba mwanama Desire kao ngoni mo wanadamu ikao wa tabazao matangazo ya heti haunro haina zajiri wa sanao msano hazitekeleza kudumisha marhaba umodekaya hamara bibi assalamu alaikum wanama Desire usiku leo si jua awenda natae zibi zangu la duani abo waswidi abo hada ndani ka wasula au l'armée agence ranzi l'armée agence bekadi zunga rabo continent duwana da sinaw yabo waba hayu mala no ko bibliya ka wasula duwan la zia ya ambassade France wala o rendiabo ambari zie asko fanya list ya wangu makia wao wajabo kurtai wajabo paro wangu makia katila haina mtu anjia wambaru leader katwe bala mitizuba bala bala tikansi harmo bahan kao plus kao wakadu wengi tasriban katibala tihali jari para bala kana ninje aboti juha hangu reneri njia au biro kao plus ticket njia ticket bala ngana na mnoro kao ngana njia humo aborede kutineri ya ibulwa bon abaina mjitapili wa kufanya negociation ya hizi mizai na mnazuka huko ya merma negociation bala na mnazuka uparsa ile gari ngazizi tunabai tijungu tinaye sakoshi yangu mononi donc tireje ibana kana kanti o kateranja o ladwan simsamana ma na karakata bila hizi msaka kujatana bai katina na mkoba banu ukamanda mirawo anabakaja kajanona na mkoba yawo signitire jebonze siwabonze ilina ngale balabana kana kanti na ula biro la kankula zetike bo tsangalo mala ni honti pia tiuzisa edomana ho biro ko tsa zetike timusaka njadiwa za sakosha me la tabo yunu amba njadiwa si bo ti angala na bana kana kanti ula njao ni sakoshi abo ujokamla kwa sona duani abo mwana mfikiri ya ukanao wa Komori wa leza vanu ujohanza derisala irisala wewe za uhundra ujohanza
ubeherisala indrini usoni mwemrujoka haparisa imna mkoba woi yafanye mwa imani ne sheirumbi shijoka ya joshinda ya utekeleze handani ya bongo jojitamka le dzina la hao no mjini hanyu utoweni mero telefoni yabo wangu ntowe hangu ili hena mrujokanashe imani ne sheirumbi shinu no wakomori wajorenge video inu waipartage ili hena mrujokana irumbi na imani yashinde ebongo wakomori ngwa nusauka ujohanza ujitamke ili wonese wani uonese ukana ni show wajo hutajia ala marhaba menji wakomori mjoka mrudunga warishia kwezi marhaba menji abo hana gizona hutajia no kaya haina maana da muislamu na sote muislamu so komo undone sakoshio sijo hutajia ukaya yani rejezi omwa imani kaudo na dabi kaudo lumu kamdo hanu kaya katsure jeza izusibaki zaina mungu sha mautajia mtu sijoanza brande jeze yarege mapesa yande jeze manaboka zingi za manabu najo anizule na faida hapo urani mapesa bila kutajia ani imani kenyiji haina mandamka ujo parsamba hii kale ya hao rekambo achi sharu ni imani ya lulendo mara nikaundo na ndao safari kaundo kufanya ndaiho donc ya sane yatekeleze bandikao ujumbe wa juu parisa harumai mimi bila yerusa na jenisha komori mara bakizi telefoni ya ele dzina ndobi homjini ndahubi ye numero telefoni yaho hindrini jina langu ni para Ahmed Ibrahim watu mabani hapo wala numero telefoni yangu au 327 58 22 au 428 03 04 Onge hamadi hali wa komori mweshia ze numero za turito wao numero ya hangu 337 37 46 yetelma 437 37 46 yabonge ngari mshukuri yao ni wandu kaundo mwa parseri sala yinu na homba Mwenyezi Mungu ya jenglie heli joka harondua mkoba unu yafanyeshe imani ne sheirumbi ya ukangari aminiyo kana kajatia harumanzia zawizi imma hu jomkini hukana hauparisa shakatujua unu andobi au ngwendo au unu andobi hau mwenye yemda hubi abunga aminukana wa komore bongengari mboshelaoni maraba menjini wandikao do mwaka udunga live yenu nano ajohi partage batsina udiwaza habari za Comores libre de Comores ASMC ambeni Comor dunia nuzu na necessity mbali na mbali ilimri saidi hukabanu ndo msaada rjushinda risaidilane hawanru hamanda si bonge yabo ngari mboshelaoni marhaba humlaha ni banu rambe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.